Allora, queste cop hanno passato a l'opseo numéro 2, che è la dictato classico destinato più al mondo che penso conosce meglio la lingua, che mestreggio la grafia dell'Occità. E il y aura tres trosses, perché il y a tres categorie, los elefants che faranno just le primi tros de 36 minuti, e poi continuano los giovani e los adultes per un secondo tros de 52 minuti, e qui s'arrestano los giovani, e infine, donc, los adultes faranno la tresena partita. Crisi qu'il y a qui c'est 57 ou 75 minutos, perché alla fine proposi una dernière phrase come facultativo, se per caso trovas che è troppo lungo aqui. Bon. Podem começar. Alors donc, aqui, per tout le monde, enfants, jovens e adultes, la dictado classico. Sa cerquet un client de trio. Sa cerquet. Une cliente de trio. Sa cerquet une cliente de trio, virgule, negre vestit. Sa cerquet une cliente de trio, virgule, negre vestit, virgule, del cappellat. Elusent. Del cappellat elusent. E de la barbo negro. Punt. Del cappellat elusent e de la barbo negro. Lu seguicio. Une bielle serviciale. Une bielle serviciale en frac. Une bielle serviciale en frac que tenio en ma. Que tenio en ma un pichu fialat. Que tenio en ma un pichu fialat, virgule, como anesse a la caso, como anesse a la caso asparpaglius, como anesse a la caso asparpaglius. Punt. Allora, voleu tornar a llegir aquell tros, perché els pitjors ja veureu que són un poc perduts, donc torna a llegir aquells 36 minuts. S'ha cercat un client de trio, virgule, negre vestit, virgule, del cappellat elusent e de la barbe negro. Punt. Lu seguicio un biel servicial en frac que tenio en ma un pichu fialat, virgule, cum anesse a la caso asparpaglius. Punt. Donc ici s'arrestent los pichus e los can lo formulari papier sunt pregats de virar la pagina. Per la secondo partido un continuum los joves e los adultes. Lo segne en negre.
lo segne en negre agachet las truitos. Lo segne en negre agachet las truitos d'un aire greu. Agachet las truitos d'un aire greu e attentiu. Lo segne en negre agachet las truitos d'un aire greu e attentiu, punt virgulo, puis auset une main, puis auset une main, et, virgulo, d'un mouvement lent et solenne, d'un mouvement lent et solenne, virgulo, n'indiquet uno. N'indiquet uno, punt. Lo servicial. Lo servicial. Empluncet. Lo fialat. Lo servicial empluncet lo fialat de lo pesquier. Empluncet lo fialat de lo pesquier, virgulo, forset la truito, virgulo, lagantet, virgulo, sendragliet, cap a las cousinos, sendragliet cap a las cousinos, virgulo, en portant, comino lanso, lo fialat, und arpatejavo lo peis, arpatezavo lo peis. Und arpatezavo lo peis, punt. Així s'arresten lui joves, vau vereu tornare zi aqueltros de 52 muts. Lo segne en negre agachet las truitos d'un aire greu e attentiu, puis auset une main, et d'un mouvement lent et solenne, n'indiquet uno. Punt, aquí metti lo punt, quand même. Lui servicial empluncet lo fialat de lo pesquier, forset la truito, lagantet, sendragliet cap a las cousinos, en portant cum in lanso, lo fialat und arpatezavo lo peis. E ve anan passar a la 13º partido reservado a as adultes. Naturalment, los infants o los joves que volen per joc continuar d'escriure en lo dret, és evident, mais serà pas corregit, o serà vereu pres en compte, se cal. Donc, 3e tros. Lo segne en negre.
lo segno è negro, virgule. Le segno è negro, virgule, greu comme un juge, greu come un juge, greu come un juge, che ben de pronuncia. Greu come un giudice che ben de pronuncia una condannazione. Che ben de pronuncia una condannazione capitale. Una condannazione capitale, virgule, sanet seire. Sanet seire. Din l'espero, pardon, sanet seire, virgule, din l'espero della troito, sanet seire, virgule, din l'espero della troito, virgule, apprestato alors aquí il y a une expression qui est mettre entre guillemets, que en français se dit à la meunière, et donc nous cita à Cofa, entre guillemets, à la moulinière. Apprestato duplices lo guillemets, à la moulinière, tampas lo guillemets, et mettez une punte. Et puis calana à la ligne. Calana à la ligne et dubri lo guillemets, parce que aquí es uno pensado de Marcobaldo. Donc, à la ligne, dubrices lo guillemets, se trappi lubiais. Se trappi lubiais de lança. Se trappi lubiais de lança uno canovero, de lança uno canovero e de fa pica. E de fa pica uno daquelos truitos e de fa pica uno daquelos truitos. Là, ici, il y a une tirette. Il y a une tirette. Se penset Marcobaldo. Se penset Marcobaldo. Et ici, il y a une autre tirette, seguite d'une virgule. Donc, entre tirette, se penset Marcobaldo, virgule. Mais puis passe. Mais puis passe accusa de Raubario. Mais puis pas accusa de Raubario. Mais puis pas accusa de Raubario. Vous savez qu'il y a des mots qui vont prononcer Raubarier. Dans un film, ils disent Raubario. Virgule. Mais puis pas accusa de Raubario, virgule. Mas lupus piege. Lupus piege. De pesco, mas lupus piege de pesco prohibido.
mas lo spiece de pesco prohibido. Punt. E tampas lui guillemets, e anas a la ligno. Bon, abbiamo fatto qui 57 mots de mai, mas ja encara sabes un po' di coraggio, una darriera frase che farà 18 mots de mai. Donc a la ligno. E senza escutar, luz miauladices. E senza escutar, lui miauladices. Che lo cridavon, del costat de las cosinas. Che lo cridavon del costat de las cosinas, virgulo. Anet Kerre, l'artifaglio de pesco. Anet Kerre, l'artifaglio de pesco. E aqui é o ponto final. E va o tornar a legger aqui al darnier tros. El marcant unicament los punts. Lo segne en negre. Greu come un giuge che ven de pronunciar una condennazione capitale. Sanet seire, di l'espero della truito, apprestato alla muliniero. Se trapi lugiais de lanzar uno canovero e de fa pica uno d'aqueros truitos, se penset Marcobaldo. Me puirion pas accusar de raubario, ma lo più spiece de pesco prohibido. E se les escuta lui miaula dices che lo cridavon del costat de las cosinos, anet Kerre, l'artifaglio de pesco. Aquí s'acaba la dictado e aurem lo corregit d'un autre entrevisto.